Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Tukuykunamanta Diosta mañaychik. Tukuymanta yallika puntaka Diosta kaparichik mañaychik. Payman imatapish mingaychik. Tukuymanta paginichik nishpami yuyachini. Alli chulunlla sumakta kawsankapaq hatun mandaqkunamanta tukuy ima hatun kanapi churashkakunamanta Diosta mañaychik. Chashnami Diosta mañashpa payta kriqkuna shinataq kawsay tukunkichik. Ñukanchikta kishpichik Tayta Dioska chashna alli kaqpimi kushikun. Payka kashkatataq paymanta willashkatapish tukuykuna yachashpa kishpirichunmi munan. 1 de Timoteo 2:1 manta 4 kama. Bibliapi imamanta mayhanja ñukanchik hawapi pushaqkunamanta mañachun nishkachu kikinpak iglesia, yachana wasi, trabajopi manakashpaka mama llaqtapi hatun aqllaykunata chimbapurana tukushkamanta Diosmi pushaqkunataqa ñukanchikpak allipaq churan. Kutin paykunapaq aqllaykunami ñukanchik imashina kanapika allita rurachi tukunkuna manakashpaka waqllichi tukunkuna. Kaymantami shuk imamanta mayhanja ñukanchik hawapi kaq mandaqkunamanta pushaqkunamanta mañana kashkataqa Bibliapika rimakun. Ñukanchik yaya mamakunamanta michikkunamanta kallarishpa ñukanchikman trabajota kuqkunakama shinallatak mama llaqta gobiernopaq trabajaqkunakama. Ñukanchik kawsaykunapi kaq pushaqkunata mana munashpapish paykunawan shuk yuyaylla mana kashpapish paykunamantaka Diosta mañay tukunchikmi. Diosta mañanami kanchik alli yachayta charichunkuna. Diosta kasunkapaq fuerzata charichun shinallatak alli ñukanchikta pushachun. Mandanapi kaqkuna Diospaq munayta kasuqkuna kaqpika ñukanchikpaqqa sumaqllatapish allitaqpish kawsayta charinaka ashtawan hawallami. Kutin Diosta mana kasuqkuna kaqpika paykuna kishpirichunmi mañana kanchik. Shinallatak paykunapaq ima aqllaykunapi Dios pushachun. Chasnallatak espiritualpi makanakuymanta wakichichun. Shuk alli pushaqta charishpa bendiciashka kashkamanta alli nishkankichu. Imashinataq chay pushaqka Dios imashina kashkatapish pushashkatapish rikuchirka. Kunanllataq mayqankunataq kanpaq hawapi alli yachaq mandaqkunaka kankuna. Yuyari imashinataq paykunapaq kunashkaka ayudashka shinallataq chaypi churashkamanta Diosta pagini. Tukuykunami alli pushaqkuna kachunka munanchik. Tukuy alli kaqpika kanpaq pushaqkunamanta mañanataqa kungarishkankichu. Kawsaypi sinchi kaqpika kanpaq pushaqkunamanka imashinataq kutichinki. Kikin imashina kutichinapi shukta yanachu kanki. Shuk chayraq kallarikuq pushaqwan millay mana kashpaka shuk mushuq pushaqwan wakinpika mayqan minki tukushkamanta paypaq imashina kanata mana kashpaka politikata mana munashpa mana mañasha nishkankichu. Kayshina ñukanchik kaqpika Dioska imata yuyashkatataq krinki. Diosta mañay imashina pushaqtataq sirvinata munanki. Diosta mañay chayshina runakunata kanpaq hawapi churachun. Diosta mañay alli yachayta kuchun shinallatak imapaq kayashkata paqtachik mandaqkuna pushaqkunata rurachun. Kumuri shinallatak pushaqkunamanta kikinpaq shunkuman Dios rimachun saki. Chaymantaka paykunamanta Dios imata rikuchishka hawa mañay. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.